Chusampur Indian Army na UKNA gi kedar mari hatkhre asok kedar amana phare yamla bukhulai sing hatkhre operation hatkhre ngase angan mar Chusampur district ki henglep sub division gi manung sanba khanpi village the Indian Army ke kuthongna bada nan su group ama oiriba UKNA gi kedar mari sire asok pa kedar amana phare makhata ba operation yamla bukhulai sing hatkhre haina PIB Defense Wing na thadorakpa chirolama khatana hairibana ngase pung marirom taba matamda khanpi village da UKNA gi cadre sing lairi habi akhanaba paw ma phangmadigi Indian Army gi kalam ma operation gi damuk mafam adu tamna sangsinki hairiba mafam achi Chusampur gi nongsup lomda kilometer mark furom satlaga leiba mafam amani Indian Army gi kalam aduna mafam adu yokshilakpada UKNA gi cadre sing nomai kapthorakpadigi Army na handuna kapada UKNA gi cadre mari edu laikitabani makhatana khanpi village yauna manak nakpa area sing da thibu humbigi thabak chathabada asokpa UKNA gi cadre amasu phari yamlabu khulai kas fogali Indian Army ki operation asi handakta UKNA gi cadre sing na village ship ama hatki bayauna miyam da akitu jungbagi thogdok kaya sathakibagi mathakta mafam adu santi ama sumtang du laita ba phibam thamnaba honabada akai ba kaya pirakpadagi sathakibani UKNA gi terrorist forgot kiba asina India Army amasum Assam Rifles ki maikedi gi misa miyam ngak sian mayauna lamdam asit santi amasum security thamna bo khotnai haibadugi mayek larab khudam amani haidi maraksida press na phamu paw gi source amagi matung inadi Khanpi village da UKNA gi cadre sing lairi habi akhanaba paw phangmari kunga mathoi suba special para commando amasum Assam Rifles ki combined team aduna hairiba jaga adu tamna sangsinki loinana Khanpi khulgi yum ama singnabadagi koishilago operation sathana bonaki madura UKNA gi cadre sing aduna nongoi kap thorakpadigi combined team aduna handuna kapada UKNA gi cadre mari siki solaba cadre amana phagat ki duga atopa cadre sing aduna mafam maduragi natholaga senki yum maduda UKLA gi cadre puna tarakatre rom haukiba numit kharani gi mamangdigi leksa adun lerakibani Combined Force kuthokna bada laikidaraba UKNA gi cadre mari adu yauna soklaba UKNA gi cadre adu helicopter da Chusampur district hospital tamna purakre loinana laikidaraba sing adu gi haksangna masak maming khangdokna ba Chusampur district hospital gi mokta thamkhre soklaba cadre aduna layeng gi thabak sathari hairi panmaya bari sayesi gi March 9 da Chusampur gi henglep village ta leiba UKNA gi camp ama Assam Rifles na thuwai khrabani Hairibu camp adu thugai khraba matungda UKNA gi cadre sing adu manak nakpa jungle gi area sing da lo laga leirakhibani lahulub asi haukiba July thada su KNA gi deputy Thenkho thang haukip allies thapi sai nifugani pan KNA gi cadre Saikogin sai kuntraga mari amasum Langau hau sai kuntraga manga yauna sahi humdragan thoi suraba Falhing kauba nupi ama embus tawduna hatkibagi thagdokta hakthengna sienaribani handakta si ikui kuidana October 18 da Chusampur district ki henglep sub division gi manung sanmati khonom phai village ki sip m haukip mayumdagi kidnap tawduna pukhraba matung tamthina furaga halamba amasum mamang sei gi angan basarukta ningthaukhong kha khunauda mapa masa yauna miyoi mari hatkibagi thagdokta hakthengna sienaba kangbuni Manipur da flight service ki awab lairi besi koknaba Air India Express ki nauna flight ani hengalagani state asida lairiba miyam na mapan state singda maru oni Imphal Guwahati amasum Imphal Kolkata satnaba honabada flight bara ka hena wangli besiga mari leidana Manipur gi governor na Ministry of Civil Aviation da pisin ki ba sirola dugi matungina ministry asigi mekedi gi athubuda state asida Air India Express ki flight ani hengal halagani haina khangalakre Ministry na khangalakhiba dugi matungina Imphal Guwahati amasum Imphal Kolkata gi oina Air India Express ki service leiragani loidana Imphal Guwahati sector gi flight bara asi lupa 3,000 oigani loidana athubuda nungti gi oina flight service asi leiragani haidi Amaramda Ministry of Civil Aviation ki maikedi gi matam sana thabuk paikhalakhiba dugi damak Rajbhavan gi maikedi gi thagat phungtokre Civil Aviation Ministry ki maikedi gi nauna paikhalakliba khongthang asina passenger singna ticket ki mamal ka hena wangbi awaba du khara makai koklagani hairiba khongthang asi central leaders singna Manipur miyamna thingnariba awaba kya asi koknaba lokhatpa khongthang amani hairi
Panmayabadi Kangluk Irang Maram Oraga National Highway Singda, Free Movement Yadabana Maram Oraga, Sterasigi Miam Namapalam that Satokusin Tobuda Flight Service Natana, Atopa Pambai Latavana, Sterasida operator river flight service ki masing hangat hananaba masum hanagi pibam the lehanaba Manipur gi governor Ajay Kumar Balana Union Civil Aviation Minister Kinzarapu Ramohan Naidu the Hokipo October Kuntra the IBC role Tadun Taxin Kibane Governor ki Makedi Union Civil Aviation Minister Thakiba IBC role to the Haidibana Impal gi Mapan State Ching the Maru and Guwahati Amasum Kolkata Pai flight service ki masingasi Kanghodana Kahin Hantaki Basina Sterasigi Miam na Awab Kutong Sadabakame Nari Hana the Impal the Guwahati Pop flight service Mangali Ramadu Anidan the Crip Masina Impal the Guwahati Pop service Asi Ayu Anganba Amasum Numidang Weram gi service Kakta Lehori Impal the Kolkata Pop flight service no more Mangali Ramadusu Anidan the Crip Manipur Hausu Ori Batang du Laita the Pivo Machine Union Civil Aviation Minister na Hiramasida akan mamiyang sangbiyo Manipur si railway connectivity sulaitaba masum national highway sing the free oina sadoksin yadabana air transport asida lamda masigi miyam maru oina mahairu amasum patient kya atopa state singda satnabagi amat oiba lambi oidi flight service ki masing handaki bawasina flight ki barada ka hena wankhalaki basina miyam na sawna sithing pire Juntana Arakan Army ki mathakta bombing yauna akan mamong attack sa tabokre Arakan Army kuntra ki mathakta siri say sigi December kunganipad Myanmar election pangthokadoriba asigi mangoinana military junta ki operation hena kangkhatkre military junta ga satminariba political party singsu mikhala sita sauna mai paknaba akanba campaign sa tabokre military junta na paksan operation sa thabasina maram oiraga pro democracy rebel group ki mioi kyas junta army da leptana surrender tawa hore Haukiba October kunga mapanne ki hona military junta na India ki Mizoram amasum Bangladesh ka thangna lairiba Myanmar ki Rakhine state ta operate toriba rebel group ama oiriba Arakan army na operate toriba Rathedau Paunagun Paukwato Kyokau yu amasum Showe ki area sing the drone bombing yauna war plane naval vessel amasum artillery sizinaduna akan mamong attack sa thabawkri ATS the House Power Arakan Army ki Kedar Kuntragan to Shirik Kayaman Aswapanangli. Arakan Army is the Myanmar National Democratic Alliance Army and Sumtang National Liberation Ga Punasaminariba Brotherhood Alliance ki Kangbomani. High River Alliance Ashina Operation 1027 ki Makara military junta ki matak sa Tarakiba Operation da Saina Myanmar ki Maru Eba Root Sing Yauna Northern Sun State ki Saru Ayamba Kudum San Krabani. Adubo handak te ikui dana Chinese government na military junta ki maikaida fong na leptu na Myanmar ki mapam kya da parks na operation sa thaba horkibani Chinese government ki pressure da ki military junta ki mathakta lan horam Myanmar National Democratic Alliance Army amasum Tang National Liberation Army hariba rebel group ani SCT say gi April amasum October ki aroi basarukta military junta ki ceasefire agreement sign tawno khibadagi namai kapna lepkre Masigi Kudong Sabas Lauraga military junta ki Makedi Arakan Army yauna atopa rebel groups in mathakta parks and attack asi sa tarakibani Arakan Army na Rakhine State ki ayama sarwasi hausi control tawribani aduba military junta ki Makedi ki Sainagi major project kya pa khaliba maru oina deep sea port amadi Yunnan province yaw tingadaba oil and gas pipeline terminal gi thabak kya pa khaliba kyauka fayu township yauna Sewe amasum state capital as Lakshinaba Yamna kana honari. Maraksida Arakan Army ki Makedi military junta na Rakhine state ki mapam kya air strike namadi drone bombing yaw sa thaba military offensive ta hausuk power da miyoi kungi maya da shiri. Kaya aman asu open nang haina claim takri loinana military junta na sa thariba ka hin ma thong singa sida international human right body singna miyeng sang nabasu appeal torokli. Sangai festival boycott tawbagi lawriba phirep desam na sumapung phana sagot kani desam Manipur hausi khusiem goiba kangluk irang mayu nari bistera mani aikoi gi miyam na hokiba inglising ani ga kun go humdoi me ahumda sin kuki narco terrorist na landara khiba dudai ki ngasi phawa sahi ani makhai muki matam si lan gi sathing marak hingli maru oina lan asida mayu mai kai mai thadopi khraba lanjen naraklaba miyoi IDP lising kya ngasi su relief camp sing da irang asi gi sathing nang dun wan hingli loinana
ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ US ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟ 22ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯒꯗꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯕꯁꯤꯡ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯗ ꯐꯪꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯥꯏꯄꯥꯡꯗꯣꯡꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ UPPKꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯁꯔꯥꯏꯄꯥꯟꯗꯣꯡꯕ ꯄꯥꯔꯠ 1ꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ 12 ꯕꯣꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜ 2 .22 ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯃꯦꯠ ꯄꯣꯝꯄꯤ ꯂꯣꯟꯆꯔ ꯑꯃ ꯕꯥꯎꯐꯦꯡ ꯍꯦꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅꯅ .22ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯥꯎꯟ 10 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯍꯧꯂꯨꯞ UPPKꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯔꯦꯟ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯪꯉꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯖꯦꯁꯅꯥ ꯁꯤꯡꯍꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯊꯣꯏꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯕꯥꯕꯨꯁꯩ 30 ꯀꯧꯏ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ N Biren ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯏꯪ 2018 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯡꯃꯨꯠ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N Birenꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ N Birenꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾಹನ ಅಸಿಗುಂಬ ವಾಫಂ ಥೌನಾ ಫನ ಫೋಂದೋಕಿಬಸಿ ಥಗನಿಂಗಾꯏನಿ ಭಾರತ ಅಸಿ ಮಪಾಂಗಲ್ ಕನ್ಬ ಲೈಬಾ ಅಮ ಒಯ್ನ ಹಗೋಲಕ್ಲಿಬಾ ಲೈಬಾ ಅಸಿಗಿ ಸಿಟಿಜೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಹಾಸಿಂಗ್ ಅಮದಿ ಮೌಕ್ಸಾಗಿ ಲೈರಕ್ಲಬಾ ಜಾತಿ ಕಾಂಗ್ಲುಪ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಗುಂಬ ಥೌರಾಂಗ್ ಅಸಿನ ಡ್ರಗ್ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ಸಿಂಗ್ದಗಿ पुंकोक कोहन ngamlagani haina phongdorakli magna makhatan hai miyam gi damakta paikhalakpa phirep amadi thaurang asi mai pakpa oiresanu haiba wafam su phongdorakli Kangpokpi de ekar kuntrada tharama popi paming singyan tatun mangankhri Kangpokpi district ki Kangsu police station gi manung sanba langzon amasum wakhong khul gi lonaba mafam singamadi songlun khul gi mafam singa tharamba popi pambi singarang security force ki kangbu yan tatun mangankhri sarona lam ekar kuntrada tharama popi pambi singamadi mafam adura lairamba Kangpok sang ahum harbek ahum amasum sanaba thum kaya amasum mangata kan kriyari Thizin humzin bagi thabuk sa thapa matawna may saklaba gypsy ani amasu lerama thengna khiyari UKNA na akan mamong na condemn tarokli United Kuki National Army UKNA Government of Kuki General Headquarter na makoy gi lanmi mari hat ki thong adubo akan mamong na yaning da phongdorakli lobasi gi Department of Home Affairs thadorokwa sirol da hai tumdunu leiba UKNA gi kedar mari security force na hat ki thong adu pang da gi masani Indian Army na ningsingada pati kokizau miyam bu makoi gi territory dagi maitei singna tanthorakre kaya na hatkhre miyoi kya na miyot minai mayonakre adugumba miyot minai sathabi gi thong singa du malem gi miyam condemn tawribani Indian Army na kokizau miyam bu ngak senma ngamdaba dagi adugumba thong singa du thokpani maitei amasum kokizau singi marakta buffer zone thamduna ngak senna bu honariba du budi thagali kokizau singi mathakta la lakthokiba matung koki singda senkhalak tuna lairibani Kokizau ipaipu singi lamdam asibu tampaki lamdam ga punsinana ba haibadu yaramdi adomaina mak ingna signa laiminaba honaduna lakhibani berena lusing khibala ngakna state government gi missionary sejinaduna ethnic cleansing cha tharakpadegi kokizau gi naharol kya namdunu kulai pehan khibani madu miyam amasum lam kannana bagi damaktani
अदुगुम नहारोलसिंग अदुनो खुनाइसिदा नत्रगना इंडियन आर्मी दा कियनखिबा नत्रगना सिंगनखिबा लेति सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की दमक लेपली सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड फंगलाबा मतुंगददी मखोय पुनमक सरेंडर तौबने हारि चिरोल अदुनो मखाताना हाय सिक्युरिटी फोर्स न लैखिद्रबा मियोय मरी अदु लालहौबसिंगी लुसिंगबनी हायना लाना लमजिंगनबा होनारि मखोयदि मियामगी दमक थबक तौबनी असेंगबा यeknaba दुगा मायोगननबा होनाबनी कुकी जौसिंगबु तोखायना लेहलु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखाद मखोयगी हक फंगनबा होनाबनी सेंटर के वरी सन्नरिबा मसुम इंडियन आर्मी बु इकाई खुमनै हायदिनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखली होम अफेयर्स की MOS बंदी संजय कुमार ngasi नोने डिस्ट्रिक्ट सतुना मफम अदुगी ऑफिशियल सिंग अमदि मियांग उनदुन सुख थोरांगी मतांगना वरी सनाखरे नुमिन हुमनी की खोंगसता ngarang इम्फाल थुंगलखिबो होम अफेयर्स की MOS बंदी संजय कुमार ngarang नोने डिस्ट्रिक्ट की लोंगमाइदे थुंगखरे मागना मफम अदुद थुंगलबा मतुमदा नोने डिस्ट्रिक्ट की DC डॉक्टर सरचंद्रा SP नोने अमदि अतै ऑफिशियल सिंगना हराउतेम ओखी लोइना नोने डिस्ट्रिक्ट की DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता हांगदोगलिबे स्टॉल सिंगेंगसिन की होम अफेयर्स की MOS बंदी संजय कुमार नोने DC अमदी अतै मरी लेनब ऑफिशियल सिंग उनाबा दुर फोंदोखिबदा डिस्ट्रिक्ट असिगी हौजुक पंदुना लैरिबे सको थौरांगी थबक सिंग लोइसिननब अतुप मतमदा होटनागनी हाइबगी थाजबा पिखि यूनियन स्टेट मिनिस्टर सिन नोने डिस्ट्रिक्ट पाइखलिबा तुआन प्रोजेक्ट सिंग की फिबमसु हकथिंगना येंगसिन की हाइरि होम अफेयर्स की MOS बंदी संजय कुमार हेंग सुचांब डिस्ट्रिक्ट सतुना मफमदुगी ऑफिशियल सिंग उनादुना एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट अमा ओइरिबा चुचांपु डिस्ट्रिक्ट पाइखलिबा थबक थोरम सिंग येंगसिंगनी माना डिस्ट्रिक्ट असिगी लुसिंगबा सिंगा स्टेक होल्डर सिंगसु उनादुना स्टेट असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम सिंगी मतान वरि सनागने हाइदि पनबा याबदि ngarang होम अफेयर्स की MOS बंदी संजय कुमार इम्फाल थुंगलबा मतमदा ngarang मिनी सेक्रेटरीट मिफम पांगथोक्तुना भारत सरकार की मखादा तोवान स्कीम क्या मणिपुर पाइखलिबा अमसुम ग्रोथ बजेटरी स्पोर्ट की साद तारा की मताना खना किलोइना लंजेन अदुनु लदिबा मियोय सिंगबु खुंदा लैता हननबा मसुम मखोयगी दमक भारत लेंगाना थमकिबा सेंफम की मतांगना सु वाखों क्या खनखि ngarang मिफम अदुनु यूनियन स्टेट मिनिस्टर असिना मणिपुर पाइखलिबा फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंग निंगथिना पाइखनबा अमसुम पंदुनु लैरिबा थबक सिंग अथुबा मतम लुसिननबा पौक्ताकसु पिखियारि तुंगदा ngarang राजभवन सतुना गवर्नर अजय कुमार बालाग उनदुन वरी सनखिबसु लैख्रबन हैना पाउस न मखा तारे हौजकुनदि म्याम पाउस मतांग सॉल्यूशंस गे म्याम पुना अपडेट ngamenasi